Dear Manong Nemi, umayat ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen da kiti na alas wenno na pintas. Intarik naen da saem ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo at umngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Dembag nga orasyo amin asangapada papagayam. Manipod dito'y Nemars Studio, iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City. At mga rutin nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. At iti pagayam yun ni Manong Yuan Nemi Ruiz. Kaduan tayo ti miyembro ti pamilya tayo ni Nemi Ruiz Jr. Kasama tayo kini my one and only mami Merlin Pascual Ruiz. Nga umayagserbi kata kayo. Iti na ito'y nga aldaw iti Biyernes, Nobyembre 3, November 3, Friday. Pabagayam may padahalan yung arot ti sunat ngayon tayo padayawan ngay basa. Itang aldaw iti Biyernes. Kat dito may basa tayo nga surat, kat may sa kadagiti mapili nga best letter of the week, iti umunang alawas, iti bulan ti Nobyembre. Para ti panakakunod, kadagiti premyo, ngayit iden, malipod kadagiti nayat unay nga magtartrabay, mangtultulong kada tayo. Katawisan na kayo, nga tumungayad, papagayam, ka nagbuya. At no saan nyo man nga may tuloy nga mabuya, mabalin nyo tuwet nga may replay. Kadagiti agbuya, papagayam, mabalin nyo ti mangi-share. I-share yung adagos habang agbuy-buya kayo. Tapos na di kastakit mangeg. Kan mabuya met digiti gagayim yun. Kadagiti insigida nga makabuya, naka-online kay laki di. Yung kailangan iti fanpage, tinumotibya nga Dear Manong Nemi. Kat i-like yo. Dito yung fanpage tayo nga Dear Manong Nemi. Kaya, tapos na di kastakit insigida nga nag-live tayon, sumrek na sumrek. Iti notification nyo, no lakit dito naka-online kayo, kaya napigsa ti signal yan. Napagayam, dagitag birthday, ti umunang intay kablawan, kadagiting aldaw, Nobyembre 3, Biyernes, sino dagitag birthday? Awan dito listahan tayo, Ngayon no bigat at da. Yan. Kinanta di listahan. November 3, awan. November 4, happy birthday kay ni Honey Lou Dumayag. Kaya, iti California from Marlene Balico. Kaya, ito November 5, ni Gerald Cabel, Dominador Kabusag from Anita Tabay Kabusag. Baliktad, Kabasog. Dominador Kabasog from Anita Tabay Kabasog. Into no 7, ni Kelly Olep Marquez, happy birthday kay ka Kelly. Kasama din of course kay ni Ruby Ostiano di Takalaki Paway Luz Norte, from your tatang Julian kay ni Nana Tinang Ostiano di Canada, kan nagapope ka Darulan kay ni Seni. Happy birthday ni advance kay ka Ruby Ostiano. Naragsak kay ka pa nagkasanga into no 7 iti dito nga bulan. So kadagiti aming birthday tangal daw, kan kadagiti masangwanan ngal daw. Happy birthday.
amin nga birthday tangal daw, kang kada kiti masangwanan ngal daw, happy birthday. Kada kay amin nga sa pada papagayam. Ayan. Kaya na dumapay nga tayo kablawan iti advance happy birthday. Oh, yung birthday ka ni Manilyn na nabaro into no 4, into no bigat. Kaya, dito nangalisan A, Loag City. November 4 pa ni Amanda Makalipis Agkawili, iti San Nicolas. Into no November 4 ni Ivy Samonte. Hi, advance happy birthday ka into no bigat Ivy. November 12 ni Safira Gawiran Agarano. Tama ba, Mami? Agarano? Ayan, Safira Gawiran Agarano. May sakalagay di Apuko da Balayan Narding kana Balayan na Linda dita kabungaan. Into November 12. Wado di kidag birthday tanga bulan kakamsat. So hintay kablawan ni Damin. Kaya, November 5 ni Gerald Cabel, ni Dominador Cabasog Nalpasitayan. Ayun na. Ito. Ha? Medyo i-bold mo na ta. Sarifa. Ano yung baga kari? Baliktad. Ito November 12, birthday ni Sarifa. Ayan, Safira ko na tingnan natin. Sarifa Gawiran Agarano. Ayun. Sorry Sinabay. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday kini Kelly Olep Marquez. Kastamatan kini Joel Castro Batak Water District from Onesto, Layawen. Into November 7 ni Muriel Galimba from Leonora Galimba. Karado doblihan ta happy birthday. Yung hanta ipat patukar ta birthday song ni Yoyo Billaner. Iparit da. Ay, November 8 ni Fernando Valenciano. Of course, November 8 ang balibatan ni compadre Arnold Acuba. Ayan, dito New York into November 8. Advance happy birthday kang kaparing Arnold Acuba. Dito New York, November 8. Sino pwede kita birthday? Yan. Ni Roland Tabay from Anita Tabay, Kabasog. Tama ba? Ni Samantha Valencia into 9. Sofia Marie Itibadok from Mama Vicky of Italy. November 10, Kesley AJ Liapitan from Anita Tabay, Kabasog. Ayan. Tinapay lang. Ipatinggada pala ta. Pura. Yan tangan makalista mo din. Basahan. Into 23 ni Marlon Dumayag iti Hawaii from Marlin Balico. Ito 23, siyempre, ni Shamiro Jacob Ruiz Gawiran. Ayan, advance happy birthday, Jacob. Ni Jacob, may sa kanagita po ko tayo. Umayto kanta into nubigat. Ayun. Padanan nyo ni Jacob, Shamiro Jacob Ruiz Gawiran into nubigat. Umayto kanta. Wedding anniversary tangal daw. Happy wedding anniversary. Makaw, nagbayagan. Happy 61st wedding anniversary kada Mr. and Mrs. Venancio Sacro. Naganak ni Andrelyn Sacro. Yun. Happy wedding anniversary kada kayo. Mr. and Mrs. Venancio Sacro. 61st wedding anniversary. Congratulations.
dumapa nga tayo pagyamanan kan kablawan ni Boy Eliser Rosario, naragsak na yung ka panagbuy-buya boy. Kat sabi ko matag tultuloy ting ka panang suporta, panang dato'y programa tayo. Yeah? Okay. Sama tayo ni Lisa Orconado. Orconado. Lisa. Thank you, Lisa. Ni Remy Kalina Lustina, thank you. Sama tayo ni Donald Laura Omipig Sales. Ni Maria Gumbio Rivera. Milagros Sera Vergara. Ni compadre Florendo Barit. Iti Hawaii, kumabkablaw ka ni bakat na ni Rowena. Nagitanak na ni Shera Kimberly. Ni Grace Corpus di Singapore. Ni Jenny Beth Duruyan Andres di Hawaii. Stamatan ka ni Eddie Wow. Wow ka na wow, Eddie. My batch, Eddie Wow. Iti California. Gimbert Vicente, thank you. Stamatan ka ni RMG Burned. Da Bernardo Bunos ka ni Lilia Sonejo Bunos. Ni Annabel Visaya, thank you Annabel. Ni Roland Kedeng Rivales, di California. Ni Cesar Cardenas. Teresa Libed Loyola, thank you Teresa. Stamatan ka ni compadre Jobito Lydia Rodeca Sales. Ayan, compadre Jobito Sales. Stamatan ka da Jonel Asuncion, di Kitap, dita Alberta. Ni Marie Basog, thank you Marie. Ni Mua Ubay Agbayani, padaanan niyo di pagkasanitan ni Mua. Stamatan ka ni Merly Ibos Reyes, thank you. Ni compadre Onesto Layawen, happy viewing. Da Cory, kini Josie Sagario. Ni Mary Jane Villa, thank you Mary Jane. Agraman din bagis ng Edgar Villa, dita Edgar Villa Sumawang, dita Toronto, Canada. Ay kini Alex Kuluma, dita California. Kumabkablaw kini Per Padayaw Sabuyan, dita ka Hong Kong. Ni compadre Felix Agnaray-ngay, nga dapalang di dyan Mindanao, dandini sumang peten dito Luzon. Ni Joey Albano, parang Joey, thank you. Kasama tayo kini Praise Dagyo, dita PPS Bakaray, Luz Norte. Kumusta kaya amin dita PPS? Na naruna kini Praise Dagyo. Agrama mateng kini Kasinjin Marina Ruiz Suarez dita Hawaii. Ni compadre Ricky Antolin, kini konsyal na Densyo Barit, thank you. Darodel kani Annabel Kakal, iti Italy. Juna Makadangdang, thank you Juna. Stamatan kini compadre Romel Rabago, nga Daja Canada. Ayan, ngayong agnanaid sa New Jersey. Ni Arlinda Jaramillo, iti Ontario, Canada. Ni Arnold, nga birthday in 28. Arnold kini Nelly Acuba dita New York. Cesar Ruiz, stamatan kini Evelyn Tarampi. Ni Jenelyn Guzman at Suara, kani Andrelyn Sacro iti Hawaii. Da Henry Aninag kani Joe Navarro dita Honolulu, kapkablawan ita ni station manager iti Bumbo ni Bumbo Gina Cabusas. Ni Nelda Saludes iti Paris. Ni Imelda Valdez Sumabal iti Canada. Ni Tess Fernandez Sahagon. Ni compadre Rogelio Boy, kani Delia Baldonado, compadre Boy, thank you. Stamatan kini Bayaw Roland, kani Kabagis Seni Ustiano dita Canada. Datata Julian, kini Nana Tinang, dandanag bakasyon. Stamatan kada Dani, kani Mrs. na and family, Dani Akdal. Da Abirat Arnel, kani Ipag Christine Laguardia iti Australia. Ito yun ibasa ti surat ng Padayawon nga ibasa. Ito na ito nga buntaway. Ito programa tayo nga Dear Manong Nemi. Live na live tayo iti Facebook papagayam. Mismo dito Dear Manong Nemi nga fanpage tayo. Same program, same title ti program tayo papagayam. Dito Nemar's Studio. Ito Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West, Lawag City. Pakasalitaan ngayon tayo ibasa papagayam. May sa pakasalitaan ngayon patulod kada tayo ni Vidal Ramos Valdez. May sa kadagit batikan nga writer tayo papagayam. Di pakasalitaan ni Samuel iti Lawag City. Yan, babayan ti parang surat ni Vidal Ramos Valdez. Sagudahin nga ro ti surat ni Samuel, babayan kini Vidal Ramos Valdez.
Dear Manong Nemi, manipot idinang rugi dahito nga programa Manong Nemi awan tiliwat ko. Naging ka na mamok ni Vidal Ramos Valdez kanin salay sa kuking kuwana dahito apakasalitaan. Ajak tupulos malipatan. Tamok nga damat may buray na nga moral lesson uno pagulidanan pagsarmingan tibiyag. Katsakbay ti amin kamlawang kayo di ta Nemers Studio kaya aming agsaserbi ti programa nga Dear Manong Nemi. Kastamat na nagadipantak nga naruway rinebribo nga buybuya iti dahito nga programa. Kat kastuman Manong Nemi nga nanay nga nag-irugitihan. Agbayso mo no apagiso ko nakuma, apagiso nga umulugat iti dayta parbangon. Idi makitak ti maysa nga lalaki nga nakatugaw iti sangwanan ti ruangan mi. Diyak intuloy ti rimuar, tas siniim ko Manong Nemi, sinisiim ko no anya tararamidan dayta nga lalaki iti sangwanan, ti kastoy nga 10 oras ti bigat. At nga ta plano na nga agtakaw, uno dakas apanggap na ditoy. Ngayam napalabas matlayangan ti maysa nga oras, at apay layang nga nakatugaw ti lalaki. Dahil ti kapunan no apeng inturturat kulatan ti rimuar ket kinasaritak. Amis mo dito eh. Mister, ada ka di ororayem? Uno, ada ka di masapul mo kada kami, ha? Manong. Siya tugaw dito inala. Di ka kumaagungin siya ka. Awan malay ko. Diyak mo Manong Nemi no makapungtuta kung no makakataw akididay ang insao ti lalaki. At diyak mo malaksit ti langana nga saan ngagdigdigos ngungupay gayam. At napay gayam diferensya na no kasta ngagsao. Masya naklat karod nga tinauras iti kastang langana makitkitan. Kaslawansan ti sansang nga nagsuksukat iti makabulan. No kasta awan ti papanam. Ken nagam ti kurga. Nangang kakadin. Pati siya kag nervyusak na maging sarita ti kasto nga tao Manong Nemi. May awam papanak kita kan sampai siyak nangan oray idi rabi awan makan. Di pagawatak Manong Nemi naman pinalawag ta medyo iagong nalayang titimak na ngungungaron. Awang ka no ti papanan na kan saan ka no painangan manipod idi rabi. Alam po doon natin ay magbagam gayam. Tugaw ka dito ya. Asidik tiruangan ta umay kanto ikan ti kanem. Ha? Nakakaasi ka man. Oh, thank you. Siyempre kakaro diti balay Manong Nemi agtarusa kiti kusina. Nadanon ko dito iti asawak. Kat siyempre nagtemplak iti kape. Ngayon dago sa dinamag kanyak ti asawak no apeng agtemtemplak ti kape. Iditak kilabaso, idinto ta ti amuna. Idinto ti amuna Manong Nemi amuna. Nga kayat ti kape. Daw chocolate. Ti inumek iti bigat. Oy, Samuel, ano noon ti kape? Ha? Saan ka nga inom iti kape? Sino ti pagkape, ha? Ada bakit? Ada bisita iti ruwan. Iso ti pagkape. Bisita? Iti nas yung oras? Sino ti bisita? Manong Nemi. Inaibak ti asawa. Kinuyog ko.
Kananyan kiktot ti asawak iti makita na ti inikak iti kape no pinadulpet ti langana. Malasin nga napudaw ti kudil ti lalaki kan datakkel unay hindi kiti agsisipul nga buok na apasaraisot manglinad iti rupa na. Samuel, apay nga darito dito ang lalaki. Amang ano mauyong uno adadakas ka panggap na dito eh. Kasta ka din tararamidong kaya kuha na. Bakit? Nakakaasit tila nga na. Kan kaliplipas lang ti seminar tayo ti Couples for Christ. Iti kalman. Ita, agbaliw man ti ugalim. Kuha, matanakan naklamin, Samuel, ti itsura na, kasla kumilaw. Dagiti matana no kumita. Bakit? Anyaman ti kinatao na tratuenta na siya at anak ni Apo Diyos na ito eh. Anya ti amom, no pasangbayan pasangbayan ta ket sumangbay met na siya at agasat ka na ta. Anya? Oo. No pasangbayan di kiti kakastet klase ng tao sumangbay met tinim magagasat. Kasta na ta? Manong nemi pinamigat ket inikak ti jakon kayat nga t-shirt. Ken short ti lalaki manong nemi. Diya mo tinagan na ken kinatao na si mangbay ti pagtaingan mi. Kadidi makapanaw manong nemi nagreklamo manen ni bakat ko. Samuel, into nagsublipay day diyang lalaki dito'y ha? Samuton kapaspaster ken pa eh. Si kamat bakit? Ito eh. Nga ako matipagdaksan na. Nagalaglag ang tirik na nakatulong ang tipada ka tao. Pinamigat ko, pinagkapek, inikak t-shirt, ken shorpan na. Oh. Among bakit? Awan tidakas ti raramidan na. O no araramidan ta ken kuha na. Nga awan matidakas nga raramidan na kanata. Sumasanggan nga reklamo pa eh. Sige, bahala ka. Makamo ka. Baka babawi ka ito ang naladawan ti amin. Pamagayamin tayo ito'y tultuloy nga ibasa. Ito'y pakasaritaan ni pagayam ti nga Samuel iti Lawag City. Sino nga tayo nga ngungo? Tinapay sinalsod tinagan na eh. Ayun. Tayntay Manen pagyamanan dagiti dumapay nga mangtartrabay kada tayo papagayam mangtartrabay ti programa tayo. Ayan, papagayam mi. Kas kani paring Ed lasiste. Yun. Dato iti kang kanay nga tumultulong kada tayo. Samaten kani Anne Murray Agunoy. Yan. Thank you Anne Murray. Kumabkablaw kaninanang na kandi kiti taga-kabulalaan Bakaray Lagos Norte na naroon na kaninanang na ninana maming kang kanayon nga dumdungeg kanagbibuya. Kasama tang kada Susi Agas Coley dita Canada, isuda kada Andre Agas Carter, Nora Agas McMartin, tsaka mo no dada dito'y Pilipinas. Ni Jane Agas, isun sa tumuno na ni Jane Agas nga umayag bakasyon. Sumarsaruno no ninsa Marlene Nagon ti mabati, yeah? Ni Narlene Nagon babagayang ket kayat nang ipakamu kadagiti padana nga taga Hawaii nga kasapulan iti pre-need plan. Kontaken nyo lang ni Marlene Nagon nga agtabtrabaho iti Valley of the Temples iti 808-221-6590. 808-221-6590 iti pangkontakan nyo kini Marlene Nagon agtabtrabaho iti Valley of the Temples nang kasapulan kayo iti pre-need plan. Kasama tayo napagyamanan tayo ni ni Cora Doronio. Iso na ito, iti tandaring bakasyon ni Cora Doronio dita
Canada, mapanag bakasyon ito ay Barcelona, Solusuna, Ilocos Norte. Da Philip kini Angel Lea, agraman kalti anak nang ni Sep Angelo Agbisit di Hawaii, ni Jess Madrid and family ti California, Julie Mentusa, samatan kini Nelson Antalan, ni Mila Badwa Pascual iti Australia, ni Leila Litz, kumapkablaw ka dito taga San Juan, Solusuna, Ilocos Norte, ni Alex Asuncion, kumapkablaw mo dito Lubot West, Lawag City, na naruna ka Kabagis Ilyong, kini Kabagis Chris, kanaganak ken Kuana, ni Alex Asuncion. Arthur ken Jonalyn Pascual, thank you Arthur and Jonalyn, ni Noli Lagua, gramang kada Ron, kini Mila Nelson, iti Oregon, USA, ni Mila kumapkablaw ka dito taga Barangay Barong Dingras, kastamatan kada Ignacio kini Neri Albior, da Leandro kini Perlita Ignacio, gramang da Marcel kini Emily Castillo, da Mikey kini Emery nga anak da, ni Florence Kik Fiesta iti Hawaii, ni Rizal Abukay, thank you Rizal dita California, gramang meten kini Vic Ramos iti Chicago, da Mr. and Mrs. Eddie Domingo iti Hawaii, hi kada kayo, Arnel Estabello, da Albert kini Chuna Cachente, John Ray and Evelyn Lauricio, stamatan da kata kumpadre Kanoto, kini kumadre Maring, kini Nita Permin dita Hawaii. Agraman syempre kini Marilyn Balico, ako magkablaw ka naging taga Santa Rosa Sarat, kini Nana Crising Kalumag iti Lagi Lawag City. Kablawan tayo, di pa nag-birthday, tangal daw, di kiti santay na nagana ni tayo. Happy birthday kay ni John Paul Dancel from Rachel Barrientos. Stamatan kay ni Marie Jane Taruna, Solmarin, November 3, tangal daw, di pa nag-birthday tayo. Pagyamanan tayo, di pa nagbuybuyad, Rudy Jean Tagatak, Dolly Soniga, Carmela Carol Lianes Tagude Reyes, Cora Galarse, ni Nel Jansen Ablao, Emma Coromeng, Lucy Damo, Asun Bermudez, Evelyn Tarampi, hi, kadagiti tagagabo. Di ka pa nagbakasyon na yan. Virginia Arios, Marlene Nagon, hello Marlene, thank you. Pinky Gabayan Agag, thank you Pinks. Ayan, Pinks Gabayan Agag, Lisa Arconado, ni Rowena Artates, Gimbert Vicente, Samatang kini Elizabeth Sabordo Racadio, Criselda Elefante Pabro, ni Milo Vancio, Errol Domingo, Jen Lianyo, Samatang kini Vicky Busque Cardenas, thank you Vicky. Kita pa lang papagahan, dikit nagkakauna o no umuno na ng tayo acknowledge sa ngagbuy-buya kada tayo. Iti programa tayo, Dear Manong Nay. Kamlaon tayo manggayam ni Dr. Paul Sistusa. Hello, Doctor. Ni Dr. Paulo Sistusa, di napanan tayo nagpa-ultrasound ni Tikalman. Dr. Sistusa, thank you Dr. At ni Dr. Sistusa kinabayagin nga barakada tayo, ya? Kat kaslasang pinagbalbalat kinagwapon ni Dr. Sistusa. And of course ni Dr. Thailand, yan, ni Dr. Thailand, Dr. Thailand. Happy viewing, Dr. Thailand. Aglaman di kita nurses na dito hospital na. Ayan. Dito man lang namin ng damag tinagan na natin. Agbuy-buyak kang ka, sir. Kadi, agbuy-buyak kang dito hospital, sir. Ito kasi yung oras. Di ba? O pet admitan nyo no kang pasyente. Ayan, datay hanap managanam kang kanukan. Di mo timbagamit tinagam mo itay. Ubo na idikalman. Tay pangitidan ti reseta tapno kalpasan ni doktor isot maudi ited mo kang kuha na di reseta kita na jay gatangam sa jay ken numano ti bayada. Ayan, happy viewing ken ka. Sino ba? Kan namin kayong nadumdumngeg. Ken kahit kung ulitan pa magayam no ada mga aramat tinumuti biyang ibagadang asawa dak.
Saan ka mawat pati nang rin na ka na kita umutang unog aglaklako ti alahas. Ang aglaklako ti alahas ti asawa pamagayam eh. Nakita yung dito yan ba yung ay bante ito na madamdama tagibasa ka na kita nagnagan nyo. No, at mga magbaga, ay siya, asawa ni Nemi Ruiz, kumatang ka na. Oo na tagad. No? Ang aglaklako ti alahas, so no, awan tin niya mga ilaklako ti asawa tayo. Baka no, aramatan din ng tinumutibiyang, ayan, baka di kita, ayan, tama. Basta, dala kita mga aramat tinumutibiyang nanonood ti programa tayo, at agtantanang talang kabsat nanonood na kita'y sanga na siya at iti panggap na. Okay? Ito yun, ituloy nga ibasa iti surat. Ti pagkasaritaan ni Samuel, ti Awag City, iti parang isurat, ni pagayam tayo yung Vidal Ramos Valdez. Ituloy tayo yung papagayam. Kabigatan na manong Nemi simangpet ti asawak kuno kamalman na kunak kuma. Iti sumangpet ti asawak iti malem kalbasan iti panaggapuna iti City Hall akas empleyado. Kastaon iti ragsak na manong Nemi na ipadamag kanya. Kamalaksid ng empleyado hadapin negosyo na aglaklako. Samuel! Nakalakok ti 3,000 nga pisos iti negosyo ng beauty products itay. Pud nun sa tikunom nga, buenas tinyag dahil nga pinakaon mo kaya pinagkape mi tayo bigat. Oh, makita mi ta. Bakit? Imbaga mo nga buenas, isuna, nga mi tayo bigat. Imbaga mo nga malas. Ay, pasensyakan Samuel. Basta kami ti pa nagkita-kita kayang kuha na eh. So, lumot kami jilangan, burangon, sangag digdigos, sakit ngungu ako na. Ano kami nang tinagan din diyang lalaki? Korega. Nalipatak pa nga dinamag kayong ko, ana. Alabay, amtayin to nagsubli. Nukas pagari ka na, nagsubli pa. Damakik tunuan niya tinagan na. Okay? Pudno manong Nemi nagsubli ti lalaki, ti kabigatan na, ken suot na pa yan, tinted ko nga short, ken t-shirt. Wow! Mas dawak ta nadalusan ken mas dawak ta di makaringak nadalusan ken nasagadan ng taglawlaw ti balay mi. Nakaw manag nga nakaragsak ka kanalimid tawarin ti ubrak pahi nga masapa suno lang nga taon exercise kon nang watwataklatan na iri panagsarita mi manen ti datdatlaga lalaki na amuak nga duro tinagan na manom na ni patinagan na sa madilang arudan tilangan na burangan duro pa tinagan na basta awag ka kanulatan iti duro nga awang kanu ti masnop nga balay wano pagigyanan na itinal daw basta adda kanu minatay no adda kanu minatay manong Nemi makitam day jay nga para aron iti atong para umong kadikiti basura para ornos kadikiti tugtugaw ng lamisan basta adagpasken. Ayan, pakanin damatin kalbasan na, pumano tumanin. Nagsapul tumanin kadagitin na tayo. No, may kasta manong Nemi dakilo na pakasdahawak. Kati kanayon nga umay na itipagtengan mi. Kadabigat. No makariing ako, nadalusan tiglawlaw manong Nemi. Magdadak matitandan na manong Nemi, saan namat nga awaten? Uwan, basta lang kapakanak kanulatan. Kitam kadlain ti kinasayat na niya. No daduma no pakanak ibagana nga nang kanon. Doro. Saan ka nagsaso? Urayam dati sa lunsod ko sa muntusong bata. Awan ka dit kapag yan? Uno awan ka din tinaganakeng ka? Kakabsat mo, uno makamamukeng ka? Awanan. Awan siya kapag yan. Siyak awan kamsat, uno, nakanak, siyak laan. Sa dunot nga lugar tinagkapon. Tagalawag ka kanimat laing, uno, anya nga ilit nagkapon. Kanapay nga daka dito eh.
Nagwingi-wing laeng manong nemi, wingi-wing laeng ti sungbat na kanya ni Duro. Kung nagtibagik mabaling nga may salaeng kadagiti may nayo na listaan dagiti kasla agmauyong wano adda kurkurang nga tao ngagbibiyag iti asi wano tulong iti sabali nga tao. Ngano awan ti mangted ti kananda awan maten ti pauneg na. Ngem sabali ti asi nga marikriknak kini Duro manon nemi. Kasla masirayak iti matana ti kinapakumbaba ken kinasiyaat na. Dede de kapuna no apay nga insingasing ko kinibakat. Nga iti layangan bakante nga kwarto ti sidag ti kusina ti pagyanan na. Dito nga maturog ket kakaasimot tilatan lang alang ti pagturturugan na. E manugot manong nemi ni Duro nga maturog iti injaya mi ken kuha na kwarto. Ngem tunggal aldaw rumor matlaeng katsaka mo. Taka nagiti adda minatay na, ti masansan nga turungan na. Orin mo din nakabagyan, ken saan nangam mo. Basta agmalmalam nga tumulong. Ken agaramit ti oraan niya ritan nga kayat na amo na nga maitulong. Nagbalin nga tinagan na kanagiti karuba, ken makamamu ken kuana manong nemi, idegangay ket Duro patay. Duro patay. Kahit na nga sawan manong nemi basta adda minatay, adda mat isuna sadya eh. Aging kangarot nga kantsawan dakpayet na kiti kakayimi. Nga agdaldolos uno saan. Tiladan manong nemi nga raramidan na. Nga makaparagsak mat. Ano adda kadguaduhan nga ubing manong nemi agsasalada, agsalamat isuna. Kasalagtawon pa ilang mat itilimaw no inem no kaduhan na nagiti ubing. Gusto-gustuhan kahit dito bing. Una da saladoro, 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 saladoro. Pasari uyuyungan ba't dito bing? Ako na Doro patay! Doro patay! Doro patay! Duro patay tawag na. Basta dami na tayo ni Duro. Nasa tirik na nakadagito bing manong nemi. Taori lukluk kwenda. Umisam katawalat ta. Gabo tanagaget. Manong nemi. Talaga tantandanak mo. Nangam saan nalang tangawat. Umanila takano pa ka na yun. Ito na minsan nagundaway. Gabo tanagaget nga Facebook ni baket ko. Insinghasing ko nga picturean na ni Duro. Sana ipos. Iti kasta ket bareng no adda makamamok ken kuana ket umay da alaen dito balay. Ta nakakaasim at digiti naganak ken kuana. Nga magsapsapol ken kuana no adda pe naganak ah. Tinungpal nga ni asawak manong nemi pinicture na ni Duro nga madamang sagsagad. Sana impos iti Facebook. Diya ka mo manong no nakita mi di. Ngayon napalabas pa iti talo nga bulan. Umatlat at umay mga alaki ni Duro. Wano mangibaga nga kamagyanda isuna. Kadada di ka po naman nung nemi nga impagarup min nga agmaymaysan nga agbibiyag. Nagtultuloy man nung nemi nga nakiden na ni Duro kada kami nagaslaawan ten yaman na no itirabi man nung nemi nga awan ti papanan na dito'y balay nga maturog em ti pakasdahawak iti salas mi wano iti kadaklan apaset ti balay mi kontenton ken kuha naman nung naming agtalined iti kwartuna no kasta nga awan ti ubrana. Wen, kasla maamak nga sumagpat uno lumabas man lang iti sagpat uno kakadaklan ti balay mi. Em nadamo na minatay rumwar kadak sublin tumitlang dito balay no kasta nga awan ti minatay. Kapo tayo naldawon nga agsukat ni Duro manong nemi kapo tayo inted ko aminen dikiti nabasitak nga lupot ko. Dito'y nga nasirayak ken nakitak ti linis ti kudil na kasla anak ti baknang. Unod na mabalin na. Tilayang san na nga panagdigdi ko si di manong nemi ti makalinglingat ti pudno a kinatao na. Adamit itsura na. Agpukis lang dito eh. Sa agdikos. Kitan na. Baka nagugwapo pa nga siya. Iti
Iti na minsan nga rabi, manong nemi, adan na alingag ko nga panagap-apa, di kiti agasawa, karuba mi. Kaya nabiit pa yung agkasera, nga agasawa. Agap-apa da, grabe nga apa. Agkasera da nga, nudaduma kita, masansan, amalado nga sumangpet ti lalaki. Tintumaten, intuntumaten sumangpet, adan tumaten mapasama kasi nubang da. Ayan, agtungpal tong agik-ikis ti babae. Siguro agad naladaw ni Mister kat agimon met ni Mrs. At masansan nga mangmangi ko, Ada babae! Ada babae! Babaero ka! Babaero ka! Makangigig tumat, Pa! Pa! Dugo! Ada agik-ikis tumat ni babae na tadandanugan tumat ni lalaki. Gamot at tultuli ti pukaw kinikis ti babae, rimuara kiti kasta kat anawaik kuma. Ta makadisturbo na tapan naturog. Ni bakit ko agad talaga na imas kumantiturog na nakiktot. Im nakiktutak manong nemi di makitak matin ni Duro. Ngay sumatin ti mga anaway ti lalaki. Kabkabilan ngamin ti lalaki ti asawa na manong nemi banag apagsangsangitan na pagpakpakasya na pagpapaarayatan ti babae. Kat nangag ko manong nemi timbaga ni Duro. Saan si Kamil? Asawa, bad ka, bad boy ka. Saan Kamil? Ngayon ko namin ti lalaki, Ay! Si kangangungo! Umadayo ka dito, ay mga no. Saan kang umadayo? Kasi si katiparparik ti rupa na. Ikaw bad, ugali, madi, demonyo. Slapay naging inchik manong nemi ni Duro. Manong nemi, di pa ilang mangig ko, manong nemi nga agsaot ti Tagalog ni Duro. Kahit nangasawan, amuna mo ti pagsasaot o mabagatan. Huwag, yan talaga nga nakibiyang ni Ngungo. Kastaon ay matin ti panang danog-danog ti lalaki kang kuana. Samat nga bumalis ni Duro. Kaya't na lang nga nawahan ng sardengan ti lalaki ti panang kapkabil na ti asawa. Iti nakita ka pa nakaudatal ni Duro manong naming gabuta kinugtaran ti lalaki. Dagos kumatim marayat. Oo! Apagandang ramisuna! Kanawa mo ti dakas ramitan na king ka! Ay, kuwa. Kuwa kamin. Manakibiyang mat kamin data nga Duro. Ano nga manakibiyang? Agan anawalain ti kayat makita na nga dakas na ramitan ti asawam. Di na kayat ti makakita ti makabil na babae mawatam. Masawak may disuna. Kapapag ti asawa ka bibiyang nyo, problema may dahito. Uray pamilya problem dahito. Uray pamilya problem. Sa garubing nga kabilang ti babae. Gago! Di ka kaya mo nga basol ti magdangran ti babae. Uray no asawam. Dangarot problema mi, kapsat. Kaya napay ko mga makibiyang kayo. Tulugod to yun. Ha? Polisa! Polis! Ha? Polis ka? Well! Di ka pala sumarating nga raramid ka sa asawam? Tiluin ka, balot ka, kahit mo! Sasanan, sir. Sorry, sir. Saka mo, manong Mimi. Luaping na panunod kong imbagat nga polis, siyak kat polis. Takal man ti magyamanak ta nakigtot ti lalaki, nakaroba mi kat dagos maten nga nagtal na, simbre ka ni ti pagtaingan da. Inarayat ko maten ni Duro manong naming agas asog, napakaruan sa maten, ti panang kugtar na dyan nga lalaki iso. Duro, ay, ano yan ta sakit ha? Ano na sakit? Ada ka din nablokon ka? Oh, mad ang lalaki. Dakis suna dapat kulong. Ala. Stunan. Stunan ha. Umay kan. Inayayok ni Duro iti kasta kiti sardeng nan manong name iti panagsangsangit na. Itala nga makitak ti luksaw kanila dingit na. Igapo manong name iti panaganawa na iti agapapang agasawa. Tapno laing di kasta kat malipatan natin na pasamak kang kuana. Inkoyo ko ni Suna manong name. Kayat mo? Mapanggag papukis? Duro? Maka, ornosan ta tibagkim. Agpagwapo ka. Saan lang nga na kita nagalusak mukha ni tigatanga ka nga rawatam. Tigatanga ka rin na pipintas nga rawatam. Okay? Imanugot manong nemi pinapukisyak ang gatangak matan kada kiti kabarbaro nga rawatam na iti kastagat baring no malipatan na tinaramid dahil nga lalaki nga nagdangran kang kuana.
Hindi makita ni bakit isuna. Basta, lakay. Iso ko di data ni Doro? Iso. Ay, nagtakalmat ng tinagbaliwan ni Doro. Samuel, guwapo met gayam ni Doro. Numapukisan kan maarawatan. So nga rin ko nakeng ka, idi, ang mga nasang nga taga dito ni Doro. Nasang nga taga dito Dito Ilocos sa Dinukuma. Bakit? Itata, guwapo ni Suna, tapukisan kan nadalusan terwatan. Ito, picturean manin. Ha? Saan mo i-post? Ito Facebook. Alan. Barang no itan nga malasinda. Sige. Nga minaramid ko met idi na, o sabali tilangana idi Sino kung mga rod timang bigbig nga kamagkanta ti kasta tilangana idi laman. Itatago po, malasinda na. Alan. Sige. Tinungpal nga rod ti asawak manunemi. Impos na. Nakugupugwapo ti langana ti Facebook manunemi. Kunam no artista. At depende kiti kundawi manunemi pasari matmatan ti asawak ti langa. Ti picture. Ni Duro. Ay. Marites. Oh, Samuel. Sabi ka tatala picture ni Duro ti matmatam. Agimon ka kay ni Duro. Guwapo kami, naguwapo kami siya. Nugo ka ha. Papanawa kon. Wala papanawa. Dito yung nalatang balay. Asin nung nga ni Duro manunemi, baka mamuyo. Comment ka lang na mamuyo. Kaya, alam, ituloy nga basa. Kapagayan. Emantes deta, kablawan tayo, nagyaman tayo, kada kita agbuibuya kada tayo. Hi, kini Lynn Malinay Alvarez, Gonzales Salazar Remel Jen, Virgie Maranan Umahoy, thank you Virgie. Ni Marie Basok, thank you Marie. Jingle Bilyaspin, Olong Bilyaspir, Michelle Casil Badua, Alan Frederick Casas, Alex Pearl, ni paring Alex Kuluma dito Kabkablawan na kanu Pearl dito Hong Kong. Ni Jewel Lista, samatan kini Ronald Vallejos, Josephine Ilag, Ruben Madrid, Imelda Makatsyag Batara, thank you Imelda. Linda Abay, Rita Ulbap, Marinel Sheena Calzada, ni DJ Nes Music Lover, padaanan nyo sa balin tumanin Ornosen nga isunat ni pagayam tayo nga DJ Nes nga pakasalitaan sumarasaro kadagiti dumapay nga aldaw kastamatan ken ni Mua Ubay Agbayani, padaanan nyo tis pakasalitaan ni Mua iti mabiit ni Betty Agudong Visitasyon, Reynante Alcaraz, sino ba? Ni Bren Caliboso, Rancel Joy, Lina Castillo, Precious Che, Edna Miranda, Mariel Duane, stamatan kini Mildred Oro Marquez, Cynthia Gungab, Lita Ramos, Lito Ramos, Agosto 19, Andrea Jubel, Benny Tabula Ho, Jonamar, Samantha Nicole Gomez, Virginia Bulong Agpalasin, Anja Clemente, Hobita Gambalan Olalo, stamatan kini Evelyn Tarampi, Helen Mendoza, stamatan kini Emily Hu. Sino pa? Aduda, ni Michelle Ann Ines Aguda Pamilakan, ni Melby de la Cruz Martin, Cindy Balanay, Jocelyn Estrada, Dumel Garcia, Sabado Mariano Nerwin, Rose Ramon Ceder, Lilia Sonajo Bonos, thank you Lilia, Soda ni Bernard, ni Tani Salidat, Ronald Vallejos, Lily Vides Brincas, Irene Baga, Perlita Rivera, Boy Eliser Rosario, parang boy, thank you, ni Moa Ubay Agbayani, Ruben Madrid, Janet Bolseco, Tess Fernandez Sahagon, thank you Tess, Eden Carmen Valdez,
Stavitan ken Shirley Ibia Saraus ken ni Ricky Agustin. Ayun. Thank you kada kayo nga agbuybuya. Ket kita saan nga may naganan nga agbuybuya. Lagat thank you kada kayo amin nga sangapa da kapagayan mi. Hindi karon din ituloy mambalin siguro ng ikibus sa ito na. Ayan. Ituloy dito pakasalitan ni Samuel pakasaknan kini Duro nga simangbay ti Balayda. Ituloy tayo nga ibasa papagayam mi. Iti may isang harabihi, manong nemi, nagpakada ni Duro kanyak. Nakagwapo-gwapo. Duro, doon sa akin mabumo pa siya rin dahil nga kinagwapo. Tsak-pahin kaya't di umabay kayong kapare. Gugwapo kayong siya thank you. Manong Samuel. Ininuraak ng siya. Nagpagada iso na manong nemi nga nakaragraksak. Damagak ti papanan na amuklatan. Wen, adamanin na damag na nagminatay. Baka ato tagkras keng kuwana ita, baka babae nagkamat keng kuwana. Baka babae pa iti mag-rape keng kuwana, tikas tangang kinagwapo na. Saan ko nga pinaritan ba yung rumuar manong nemi? Tamok na talaga, mayatak manong munusaan, igawid ko man. Nga magpilit at naka-schedule nga minatayan nga papanan na. Jack pa'y nakamurmuray iti kabigatan na manunemi iti makariingak gaputi pukaw. Adagpukpukaw manunemi nga karuba mi. Katibagbagana. Ni kanuduro manunemi. Ni Duro. Ay! Mang Samuel! Umay mo kitain! Ti ampun mo nga ni Duro! Natungpar! Ha? Natungpar mo na na? Nataysan! Samat nga kutkutin! Napabaring kwasa kun manong nemi. Natungpar ka no? Natay ka nun? Dagos na ka nagturong iti nakaidungparan mo nakadungparan ni Duro manong nemi kat sadyay. Nakitak ni Duro nga nakapakleb napno ti dara ti ulo na. Kat posible nga na hit and run manong nemi. Tsak may ladawan no niya tiriknak. Sakit saem ladingit ken pungtot. Asinot nakadungpar kay kuwan. Animal kayo. Di ka lang maasyan na walang orte ang muna nga tao. Kasto nga rutin tilagana. Kasto nga kasasad lang yung lakinasyanan. At ang mga ibagaman ng nemi bakano at dan sumagmanong nga oras tinapalabas. Tano, at ako maasi tinangdungpar kang kuwana, tinakadungpar kang kuwana. Iso kumamit lang tinangakop nga nangitaray ti ospital. Intaray mi ni Duro ti ospital manong nemi. Imkaslam mo kidin noan niya tibaga ti doktor. Dead on arrival. Pimusay gapot ti kaado ti dara nga nagsayasay kang kuana. Huwan manong nemi. Tawan ti dagos nga nakakita ti panakadungpar na. Tinarayan mo tinakadungpar kang kuana manong nemi. Kaslakla nagminatay, napukawan ti maysa nga nakapatpatay nga kabsat manunay. Kastamet iti asawak. Ngawan ti sabali nga kang runal nga nagladingit iti data nga napasamak kay ni Duro no saan nga da kami nga gasawa. Tampilang mga kameng ti pamilya mi. Himpilang ko akabsat manunay. Siguro, bumalasyo nga tayo ti kalsada nga agawid iti day di nga parbangon. Madamat na ng tungpar kang kuana. Juan, gabot na yung bilang ko kamsat to na ampon ti pamilya mi ni Duro manunemi dito'y balay nga nakamansayan.
Sa kumakayat. Kapot damo mi tagminatay, ididayto yung balay mi. Nakapatpatigisunan. Manam na mi. Dito yung harot balay na iman sayang. Manong naming kadang may tiagasawan, kadang may kini bakit ko. Noong rin pating kalahin ti talungal daw sa amin to'y tabon. Karabian na nakamansayag ni Duro ang kiktutak manong nami. Umunang arabin na nagsasarunumat ng dikiti umay makilamay. Ken makidungaw ka na kami. Nagkapuda tinadumado mga barangay, iti syudad. Nagbalawak. Napaunay mo ten, kinapatig ni Duro. Pwede kastalangan, kaado di kita umay nga. Makiminatay. Ano, tirantada, libre nga merienda. Siya nga tamat. Nagproblema ti asawak. Ay, Samuel, apay. Nakadado di kita umay. Makidungaw. Ako matagdunar. Ako tagtunar. Umanda lang makilamay. Ako di problema, bakit? Kabay lang tangatamat gumatang ka na kiti merienda o rin kaaduda. Pag-adan tumad lang mayat at tumulong. Tinaskin kat malaganan tiriknak. Kamalaksit ka data nga mga ipatpatig kinitoro. Naka-adumat kaya. Nakarkaro pa yung may bigbig nga politiko, muno artista, ti pelikula, manong name, ti kaado, de kiti imay, nakidungaw, iti panakaimansayag ni Duro. Huwan ko naman lang dakala politiko. Saan nga mauawanan, manong name, ti tao dito balay. De kiti umumagat, de kiti tao nga napanan, idi ni Duro. Idi isoda mat tinagminatay. Umeda kanumat kitain ni Duro, tanaimbag ka nga tao. Mayat man. Ure gayam ngungo. Nga awan ti mabalbalin na kat. No naimbag ka. No umarayat ka itipadang nga tao kat amuda matabigbigan. Dahil nga ayat mo kadakwat. Basta na sa naging duma manong name no. Adami natay ka dadalata. Intun matay adun tumat ti mapan makiminatay kan kuan. Gabot na talo nga aldaw laeng tingkideng mi amansayag ni Duro manong name. Kaslakit din paglakwan iti sabsabong ti arubayan ti balayming gapo ka nagiti ado nga magipagladingit iti panakapasamak. Wan, iti napasamak kinito. Iti kaaldawan ti pumunpon manunay mi. Irubrubwat min nga sagsagana ti amin. Mas daw kami manong nemi. Idi adadumteng, alagsardeng nga napintas nga lugan, wano kotse, idi sango ti balay. Sino nga tamat da ito? Hamat nga lugan ni Mayor deta, wano na gobernador. Posible nga may ni Mayor, wano na gobernador. Wano ni senador, wano anak, ni congressman, awamet. May isa nga babae manong nemi di dimsaag, nga langan at mabalin na. Wan. Dagos nga biniruknak dahil nga babae. Hindi makasidag itian, ayan ko tentududak nga siyak tisapsapulan na. Inarakop na. Ay, Samuel. Ay, wan siyak ma'am. Agamanak. Iti ang pahay mo nga pamating. Keng kuana. Ma'am, nabayagan nga sapsapulag ti anak ko. Anak mo? Anak yun ni Duro? Saan nga Duro tinagan na? Tagabulakan kami.
Ramil, tinagan ti anak ko. Yan. Ramil Astudillo. Itipod nga biyag ti anak ko. Nabayag na sapsapulan niya. Himbag lagi din ta nakita tiladawan na iti Facebook. Ket dito'y manong nemi. Nga nakidanggay kami nga gasawa, ditong awan ng tiina ti anak mo. Nagastawon iti panagsangsangit ti ina ni Doro, uno Ramil manong nemi. Hindi malayan yung trik na tina. Inyo storya na kada kami manong nemi no kasano nga nagpukaw kadakwada ni Doro este ni Ramil. Naminsan ganungan pa nagbakasyon da ije dagaytay, di ta kanungan nagpukaw ni Doro uno Ramil. Nagpagnapag na kanong sigun kada kita nakakit-kita keng kuha na nagkalkalautang tinaduma-duma nga probinsya. Aging kalakadanon dito syudad Tilawag. Kat inulit na ngayong baga manong naming di makita ng tiladawan ni Ramil iti Facebook nagturong nga dago si Suna. Ngem, may samatan nga nalami sa bangkay ti anak mo. No pa'y saan nga tagalawag ni Doro manong nami nakaad-ado dagiti nakipamunpun kan kuana. Kas nakunak. Kas lamay sa dakkel nga politiko, ta ordinaryo man nga tao, baknang may ta kinuyog manong nemi, aging ka iti maudi apanong palad na. Kakad-aduda. Huwag, nakurapay, apada, baknang, imay da amin nakipamunpun manong. Kadimpeksa ni Mrs. Astudillo manunemi ti ina ni Ramil Wonodoro. Itinalaos sa panagyaman na kanagiti tao ngayon man nakipamunpun kan amin-amin nga nangisakit kan nangipatag kan kuana. Nanaro na kanya kada kami nga agasawa man. Impalubos ti ina ni Ramil nga naitabon ditoy lawag ti anak na. Ngem kiniddan na o no kiniddaw na manon nemi. Akalpasan ti makabulan. Maik-cremate ka no, ti bangkay ni Doro, tapno iyawid ng tumitlang, ti dapo na itjay Bulacan. Injaya na kada kami, agasawa ti dakkala kantidad manon nemi. Kasubad ka no, iti nararamid mi kang kuwana. Ngem saan kong inawat? Kagaman kami langan, Mrs. Hindi lang mi nga kabsat. Miyembro ti pamilya mi ni Ramil. Wen manong nemi saan kong inawat day ta kantidad. Ta dito'y pusok imbilang mimeten nga kasla anak ko no kabsat ni Duro. Kabayatan ti sang kabasit nga panawen nga nagtalinaed ka na. Nakonsensya nga tamat manong nemi ti nakadungpar kay ni Doro kat simu kumitlaeng. Amoyo ka din asin. Ti lalaki nga ilanawan na idi nga mga apawon no magdangdangran iti asawa na. Dahil dinangdangran kang kuha na idi. Isumot lang ti lalaki manang na. Isumot lang ti nangdungpar. Ti loko, di ba pang kupasyaran sinalusot ko no apay. Apay naramid mo? Inarantam. Kuha, sir. Gapo pala yung sakit tinakam ko idi. Di pa nakibiyang na. Hindi makita ka bumalbalasyo, dinungpar ko. Inrantak. Loko ka, malusot ka di magbaludan. Kagbababawi ang narudet, sir. Rumbenglaw na yung karong tinalokom. Basta babaero ka, kastapit ugalim, loko. Itay laing Nobyembre 1 manong nemi. Abagiso nga makabulan ni Doro, ison iti iyumay da ditoy da Mrs. Astudillo. Linotanda, tinakaita naman ni Doro, Puno Ramil, ket incremate da
ti bangkay. Para kaniyak manong nemi si bibiyag pa'y lahing ni Duro. Hoy, kat sa amin to pulos malipatan da kami nga gasawa kaya nagitan natmi. Kapoy ti kinimbag na. Lakim imbag una nga tao. Kaya di makita ni Vidal Ramos Valdez manon nemi. Indagdagos ko nga salay sa aking kuhan na ito yung pasamak. Ngay talayang nabiit kadiso ti pa nakapasamak. Nagyaman na kang kuhan na, surat na, inurnus na, kat naibasa matin ito dito nga programa. Nagyaman kami met manon nemi, iti dir manon nemi, iti panakaibasa na, amok nga dakkel ti may payo namat nga pamalagip, balag, kan kastamat ten, pagsarmingan ti biyag, kadikitipada tayo nga dumdumeg, itang ang kundaw. Nagyaman na karot ken ka, kan kadakayamin, nga timeg, kan nagbuyo. To'y pagayam mo, Samuel. Iti panangisurat kan panangurnos ni Vidal Ramos Valdez. Pamagayam ng ikanyo, ti pudpudno pakasaritan, ngayon surat kada tayo ni Vidal. Babae ni ti panangistorya na, panangisurat na pakasaritaan ni Duro uno Ramil Estadulio uno Astudillo iti Bulacan papagay mi sagbay ng tayo pinakada nga rod kanulitek nga yawis kada kayo ti panagsurat yo ado di kiti susurat nga nakasagana nga intay basa kano kaya tiyumet na may salaysay di kiti pakasaritaan nyo. Nabalin nyo lang asid gan, nagiti amo na tagisurat, nagiti writers tayo. Kaya? Tapno di kasta kiti surat dari kita pakasaritaan nyo. Hi, ken ni Jovelyn Aboy, Ella Santos, George Campaniano, Uno Campano, Rogelio Boy, Baldonado, parang boy, kumusta? Takay ken ni Delia. Ni parang boy, kablawan na dito taga Mabusag, Bado, Kilocos Norte. Sa kablawan tayo man ni parang Amante, Pagaragan, yan. Basta pagbalok dati, malagip ko ni parang Amante. So, hindi nang regalo. Maba? Yan. Basta madedinted ni parang boy, so taga ni Delia. Yan. Hi, kay ni Suli Ocampo, Javier Pasalo, Renny Rose Abelia, Hilarion Ramos, Mario Ancheta, Mary Jane Taruna Sulmarin. It's my birthday ko na to eh. Ayun, happy birthday nga rin ka. Happy birthday to you. Happy birthday Mary Jane Taruna Solmarin. Happy paala. Ni Wilma Alcantara, Leslie Samudio. Ni Aliva Uno. Ay, sabali dito. Binenected namin. Ni kasareto, Edgar Villa Sumawang. Yan, paring Edgar. Sangatan ka ni Anita Tabay Kabasog. Ni Edeline Felipe, Adelfa Baldonado, Arnold Acuba, parang Arnold, ni Daniel Munar Valdez, Shelito Anolin, thank you, and happy viewing ka na kayo. Ni Lani Calaostro Pasion, Mila Padua Pascual, thank you Mila. Ni Rosbelia Miguel Armida Ballesteros, Milet Talingdan Lacro, sama tayong kini Tita Abaracaso, Tita Abaracoso, Lily Burbs, tama ba? Lily Burrs Asuncion Noble, Florence Cake Fiesta, thank you Florence, ni Joy and Gerald, Mirna Guadra Rojas, Maryland Pascua, Fe Barawidan Manglanlan, ni Juan Manalo Pardilla, anak ni Piring. Yung kumusta kayo? Yeah? Ni Michael Ojerio, parang Michael, anak to, manugang tayo ni Michael Ojerio. Agboy-boyer da, tas Las Piñas, ti adda, danema. Ni Simon, hi Simon! Sama doon ni Maima, ni Carla, ni Mapel, ni Michelle, una datam Comelec.
Joel Dante Salvacion Santos, Gina Padilla Kalimlim, Reynalyn A. Pascual, Maan Agustin Palma, Ross Naidas Arsadon, ni Lance Domingo. Ayan, pasensya kayo di kasi ng buses ha, magagara siguro. Hintay ito man nagprograma ito nung madamdama dita kahapon lamang ta Bombo Radio. Ag-record tayo pa ito para Hawaii na madamdama. Ayan. Benalin Pagdilaw, thank you. Virgie Larbis, ba ito? Larbis. Dominga Baksa, Teresa Libed Loyola, thank you Teresa. Edna Molina Balicoco, Egay Amira Joy, Stamatan kini Caparoso Jenalyn, Juicy Natividad Asido, Estrella Butak, Daniel Munar Valdez, Jenna Lucky Ruiz. Oy, ni Lucky, may sakalig ni Kambal. Kumusta ni Grace Jenna Lucky? Ni Grace, Grace nga singin na. Lita Felix Castillo, nakasama tang ni Ana Marie Tejardo, Ellen Manuel, Angeline Costales, kasama tang ni Melby de la Cruz Martin, ni Evelyn Andres. Sino ba? Awanen. Thank you, awanen. Amin kayong agbuibuya sa aming nanaganan. Thank you kada kayo. Sabi ko matitultuloy yung tingkay panagbuya. Iri programa tayo nga Dear Manong Nemi dito'y Nemers Studio. Barangay 31, Sitio Lubut S. Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubut West, Lawag City. Tagtultuloy nga tayo panagdadangkay papagayang. Kaya, pumakata ka mga rodan, itinagan na nagserbi kada kayo. Siyempre, ginagawa natin Nemi Ruiz Jr., ni my one and only mami, Merlin Pascual Ruiz. Ito'y pagayam yun, ni Manong yun, Nemi Ruiz. Na ibang orasyon aming nga sangapada. Maraming salamat po. Dear Manong Nemi, umayat ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen da kiti na alas wenno na pintas, intarik naen da saem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga tumungeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi,